Nakabenta ban penklanya ka parti haki constituency baper ka Executive Committee United Democratic Party East Khasi Hills District menta kasngi kalalum mi kajingilang ka bakerpang barhagane kasngi la jedru ikikatu kat ningut kinongkit kam ka parti nakabenta ban pendep ikikam basa thli ha ka parti. Presiden ka UDP East Khasi Hills District uba Titas Khain habakran shkilar pathai khubor hadin balawai ka jingilang uloong bakamat pakongsan bagi yakran hakane kasngi kalong ban penklanya ka parti haki constituency batkat kum ka kaipot balayo nakishnan kalong baka parti habaro kishipot ligi constituency ha East Khasi Hills kapau bagi klain shushu uloong ru baka parti hadu menta kalayo pediang iki santli ki application jongki kertong bala terwa daki circle menta kasngi naka district election committee la menjur ki santli ki kerteng bala pha nakashnan Kita kisan ngut ki kertong bala menjur daga district election committee ki kenthum yuba HDR lingdo na soyong constituency na Mausen Ram uba Olan Suny na Menlim uba Mitchell Wankar na Punursla uba Anthony Khongwang bat na Shela uba Balajit Senrem kat ba ki we ki constituency ki bampat pha ika application ki long ka maureng keneng nongkrem sora mauplang bat ka mau kenro Hagane kasi ka parti ka lapan klain ru ikinongkit kam jonga district bat ika kam advisor lapan kamti hauba Balajit Senrem working president uba Remington Pongrum u Dr. OS Jerwa bat uba Monak Shabong vice president uba Wilbert Rani nalor kiwe de Executive Committee jongka East Khasi Hills District ika kamlong spesial no kini ka Executive Committee nama ba Bimla bat pelong ya ke General Council jongka East Khasi Hills na kidau ba kuar kala jan atat kini ka election di nila sifat no ada kini ka special executive committee naga ba nila sifawan kumbas pungut naga we ka constituency dina takana bila iba ki guna ki beliau nilai nakaliang ka jungi ni seperti haki presiden ki sekretari di satu ba kinuan tang kumbas pungut te kumbalong menta ka jing penklan ka jungi ka sedang hinaka organisation haki konstitusi bangilayo ikan kuat menta kalong ba ka parti haki sipol teliki konstitusi menta ka kadan hi haka jingklan te nilayo aru yaki application jong ki candidate yaki bala recommend ka circle ni menta kasni la approve ru nakaliang jong ka district election committee yaki santeli ki application yaki ba lapha na ka district kita kilong ka Soyong ka Mausen Ram ka Menlim ka Punursla bat ka Shela de kiwe pat ki konstitusi idon kiba patpha ya ka application magata ka de ka Maureng Keneng ka Maukenro ka Nongkrem bat ka Sora bat ka Mauplang ya pwede ba ka Mauplang in hapan organize wa ya ka circle naman kumbalong menta ka circle kala ada dissolve ya ka ad hoc body jongka ngitang form saya ka circle nge ila penklan ru hal mede bat kinongkit kam jongka district nama kidan arngut ki nongkit kam ya kibala ino kam na liang jongka district ban hagaju ka poru menta gila pen gila ko obru sakat tu kan ningut kiri orang ba banlong kinongkit kam jongka parti jongka district gila jit advisor banlong komu advisor jongka district ya iba Balajit Senrem komu MLA banlong komu advisor de presiden nom de budget nong kitkam kani long tang bangi pendap iki caka gi bakili tinggal pendap tu aga working president la ai ba Remington Pongru ba Monak Shabong ba Dr. OS Jerwa kumki working president ba vice president ya iba Wilbert Rani kum vice president nang ta secretary women's wing Kong Mary Karmi but kini kilong ki nongkit kam ya kiba nila ko op taris